Ekereziya egi erikushitamusa abantu 16 etongozibwe aha mukoro gwetabirweho abebembezi ba gavumenti, abanyeshengyero hamwe n'abakristo nyamwingi. Enganzi y'ihanga Right Honorable Robinah Nabbanja niwe ari omugyenyi mukuru aha mukoro ogu, kandi omu kugamba kwe hasiimire Bishop Dr. Anthony Ziwa ahabw'enkoragana nungi eyaine na gavumenti hamwe n'omutima gw'okuhwera abantu. Kimanyire ddala naye nga sinabagenda wala mukkirize musiime. Yamanyi lwaki musiima mukube engalo ez'amaanyi. Njagala okusiima nze mmanyi omanyi lwaki nsiima. Nabbanja ahabwire kandi yeehanangiriza abebembezi ba gavumenti z'ebyanga obutaryanganisa n'arikukoresa kubi sente eza parish development model. Nagira ngu entebe y'ekkanisa egi ekahangwaho okwiha abantu omu bworo n'ahabw'ekyo teshemereire kunagiijurwa. Abantu babawa sente teziwera ate pulezidenti yalagira miliyoni emu. Abantu babakandaaliza, abamu bazibbira ddala mwana wattu. Kakati ekyo njagala kikome mbagirawo olw'ensonga bbiri. Bakansala abali wano, mwenna abakulembeze ne bannaddiini nammwe abali wano, nammwe abantu ba bulijjo, bwe bagamba ofunye PDM oli supposed kufuna akakadde katya? Tebatoolako yadde 10,000. Enganzi y'ihanga Nabbanja yongere asaba abanya-Uganda okutora n'abanya NRM omu karuuru k'aba chairpersons b'ebyaro akaryonikirira hiihi. Bantu ba Katonda mukimanyi nti nno tugenda mu biseera bya kulonda ba chairman LC1. Si kyekyo? Ba chairman LC1 abamu twabakwasa dda bendera za NRM. Si kyekyo? Tetugenda kaddamu eno waffe mu NRM okuggyako nga tebaliiwo oba omuntu nga yatufaako. Ne baaje ebali bambi temubakoowa. Muleke tubawa obululu buno tusimbe layini kano kalungi ka layini tekaliimu nguzi. We Bishop Dr. Anthony Ziwa agizire ngu okutunguura ekereziya egi nikyoreka okwikiriza n'okwegiita kw'abakristo kandi n'okushaba abakristo boona okuguma nibahwera ekereziya n'okugumya obumwe. Omukama kyatugamba ffe abakayingira ekigwa kya Katonda kino ekijja kyetuwadde omukisa tukisseemu ekitiibwa. Twagale kereziya eno n'ekitiibwa kyayo. Ekifo kino tukyeyunenga okuwulira ekigambo kya Katonda. Kereziya eno amatiribona kifo kya kwegayiriramu. Twebaza Katonda atukwatiddeko nti okuwega kwaffe tufuniremu n'abantu abanjawulo abatuyambye okuva ebweru n'ebifaano byaffe tulimo okuva mu Germany. Abakulembeze baffe wano mu Uganda era nga bakulembeddwa Prime Minister waffe mulimu guno olumu yajja nenyongererwamu ekisaawe ngazze okuwagira omulimu guno. Tumwebaza n'abakulembeze bonna. Omukoro ogwo gwetabirweho abebembezi ba gavumenti